Unità 5.15. Unità 5.15. Andata lì, seconda parte. Seconda parte. Condorile. Condorile. Condorile, bene. Caro Dorile, давай родичам visiem kargi darīti. Aš norėjau kviesti du savanorius, bet neatsirado kito. Todėl aš pabūsiu savanoriu. Kaip taikyti šitą šabloną? Važiuokit, čia 3 šablonai. Dabar aš būsiu baltas taškiukas, spalvino bianco, o tu pagal tai, ką turi ten lentelį, kur varnelė žymėtos, galėsi atsakyti atitinkamai. Pažiūrėkite. Vai mai a ballare? Taip, ne? Sì, ogni tanto. Perfetto. Mangi mai fuori? Sì, ogni tanto. Sì, io non lo so. Ti tagli mai i capelli? Sì, spesso. Bevi mai birra? No, mai. Mai. Fai mai i compiti? Sì, sempre. Sempre. Giochi mai col computer? Sì, spesso. Si usa kad visi auditorija kartoja, kiekvieną kartą girdi itališkai, kartoja. Galim dar parodyti fiksuotą kamerą šiandien, bet įsivaizduokime dabar tylimės ir lavi mai la macchina? Kiekvienas pas save šnabždėdamas kartoja. Lavi mai la macchina? Sì, sì, bet turėtų būti toks šnabždesys, kuris kelia nerimą. Lavi mai la macchina? No, mai. Però, cucini mai? Sì, sempre. Stamattinski? Stamattinski? Cucini mai? Cucini mai? Vabbè. Cucini mai? Sì, sempre. Sì, sempre. Vai mai al cinema? No, quasi mai. Ti rilassi mai con la musica? Sì, molto spesso. Sì, molto spesso. Esci mai in bicicletta? Sì, ogni tanto. Riordini mai la camera? Sì, molto spesso. Aš žinau, kad šiandien būdu, bet balso stygos pripranta prie itališkų garsų ir smegenyse lieka daugiau informacijos. Žinok, jeigu visi tą darytų. Kad tingi. Tingi. Ti lavi mai i denti? Sì, sempre. Viaggi mai all'estero? Sì, ogni tanto. Fai mai la doccia gelata? No, mai. Rimani mai alzata molte fino a tardi? Sì, spesso. Stiri mai? Sì, ogni tanto. Scendi mai davanti alla TV? No, mai. Fai mai la spesa? Sì, molto spesso. Controlli mai l'email? Sì, sempre. Ti ammali mai in inverno? Sì, ogni tanto. Vai mai in palestra? No, mai. Visiti mai musei? Sì, ogni tanto. Io sto bare abituale, io sto bare da lì. Per la barca anche il uomo, cioè anche sul buono, tu Klaus. Ne Klaus, tu quindi te inizia e poi e tu. Io vado ogni tanto a ballare. Lei? Bello questo di lei. Io invece no, Andres. Io mangio fuori ogni tanto. Lei? Io spesso. Io mi taglio i capelli. Lei? Ogni tanto. Spesso. Io ogni tanto. Vieni una carta? Vieni una carta? No. Una volta kas 6 mėnesius. Bandau pagyvinti šitą pratimą, nes dviesi filmuoti labai ilgai. Kas 6 mėnesius? Kas 6 mėnesius, kaip itališkai? Ma come ne žinom? Kaip itališkai kas? Kas rytą, kai jos 7. Tai kas 6 mėnesius? Ogni 6 mesi. Sako nežino iš kuklumo greičiausiai. Va bene, jeigu jūs norite pagyvinti šitą pratimą, pabandykit keisti toną. Pavyzdžiui, aš niekada negeriu alaus su piktumu.
Io non bevo la birra. Ah, ne vuoi никогда? Mai. Ah, come detto mai? Io non bevo mai birra. Sì, da bere su tu mo. Io non bevo mai birra. Sì, znači no, armamo se gdje se će ja, no, nuli ste bili služiti vini pik tu mologio. Da vara sopra si šiptemo. Io non bevo mai birra. Sì, bet se bolj spovresti mai. Io non bevo mai birra. Io non bevo mai birra. Va, ma devi. Non te sa. Davvero? O arte? Io invece sì, ir dažnai netgi. Ir dažnai netgi. E spesso neghi, fa perché ti fa. E spesso anche, va bene. Te filmogite na mose, dvije se poskuškite uzgaras mes įkelsime į YouTube kanalą. Sì, saluti a casa. Saluti. 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 Saluti.